mi simi mo aki press na banta kani ka jinjah po MPSC irregularities na tamane kami ba corrupt and nepotism then nasungo ba haban le ai na marbale ba ilok dengan di ni member jong MPSC ila song la kren ong pai bagi haban le ai di kumbon ong ba kano kolong ba ndai bun su generalize dai bun pinpoint de pinpoint de la da diaba kumbon ong balak ile te ihap ibn mo insa pun saja dan rei bun su ong kelum ba ba korup lani ba irregularities kamdai namar ba on pi ke Supreme Court kala rai prapunyo 0.5% kedai written KR 0.5% kedai ke personal balai gani kini rai kami kini rai hadin badam kejung ujor ya ki irregularities apa Assam Public Service Commission hadin bakala lap ke inquiry gini katai noi pi hadu menta chairman jong ke Assam Public Service Commission udah najil te menta kejuk hangir lajajia bagi yat lat ya kini ke prapunyo 0.5 haga personal interview 12.5 dia kemud kiru kingat kejuk saja tahan rei ngong menek boleh ngong dai benda wat penia kemud ngong di press ngong press kita ki fourth pillar of democracy mo di don ka kemud ngong ka legislative executive judiciary but press as the fourth pillar of democracy ke partai kala pediang kenu wat jungai igi jukhana dai benda wat jingtip ban the wat jingtip pinlap igi besisa ke no pi lagi press la besisa te kemud kala dai ga facts ke dai ben su ngai kat bohong ki brewe ya lor gani thoughts of chief minister ba naik independent inquiry kemud ibi judicial independent inquiry te government umla menlong namar ngadon tu te kino la judicial inquiry tengang thok la dala sibanai tengong ipi dai tang kata dari kilap ba Mrs Jonga involved kumugini tengah resign next day kumu member of parliament ngamdon hok kai banbi khamat state Jonga mar khaddo te mo ngila e thok kristan koi kemet koi ga yumo te halor kini kinong rim kai te kumonong to kumot riwan ra ganu wat ju keren kelum wat ju ong to ki ong to sarkar dari abstrak de pinpoint ni gibre betul pi ong to sarkar to ni ketai pinpoint ni gibre kumot pi le politics ke kamdai ga kam go sisa ke tiga de kumta ke tengar mar kata kadau mas ngoba since ba I don hantu kala kata ngasngau yang tadi kala kata ini kumbuye tanggapan baik independent inquiry kata kan oi pi generalize tementa ngasong nga ba pi kawai ka bengi yapani ni kasi hana ki ong hana mon so no kene kindai ben kumot ong kene ka partai mentang ide ben pendoi ka to ke na to mangas pi ong to parti temut la bom to ru ngat lang